بێگومان نۆکە بەشێکی دەشتا مووسڵ دەستێ جێکدارên Daeş daye û beşek destê hêzên pêşmergeyî daye. Belê ev deşter bi derametê çandinê gelek ya dewlemend e. Mîna germ û cih û zeytûn û keskatî. فلاح وی ترکترینه همو دراب جود کا و همو سوق سودا کر کیمیاوی کیسه نه 5000 دیناریه اردنی نه 6000 دیناری کیسه بس کیمیاوی و بار زراعی بدر دام گوین نه نوا همو حسون نفدبونو خودی که تشتگینه تا هوا نه کیسه ماله که تشتگینه زبلوان يعني وقت داعش بري بشغل ما انتاجه بهبو يعني انتاجه خياري بو بغدونسي بو بامي بون انتاجه قلقي باش وقت داعش الموصل داي انتاجه ضعيف بو شي حكومتها هريمه كردستاني نابر بخبو يعني شر سنغري بو وانغوتي مستعد بو يعني هاريكاريا ما بقى بس يعني مستعد بو هاريكاريا ما بقاش بردش مني نيتا نعمه نوكا اف كلنده ايرانيه اف باجرش ايرانيه فلفل ايرانيه اف تركينا فواكه عندها هي تركيا وكي تفاح سيوا ودي ايرانينا Serokê Êketiya Cotyarên Leqa Mosul wesa bo dengê Amerîka diyar ket ku eger layenên peywendîdar rêgiriyê li derametê biyanî bigirin ku nehête nav bazarên herêmê da dê berhemekê êkcar zor li deşta Mosul derkevî. Heker pîtedan cotyarê me hebît û harîkariya cotyarî hebît û dema cotyarî hebît min baweriya hey min baweriya ev devera deşta Mîsil geleka dewlemend e ev karê cotyarî ve hemîşê wa her pelara dibêjin ajelî ve ev cotyarê xudandar an cotyarê berhemê nize em bêjinê şînkatî şînkatî û ev berhemê niz me yê dîjik darê şûlê ajelî û şûlê darî yani heker pîtedan hebît min qenaete hey dê gelek faydê wê zor bît. Hokarên lawaziya berhemê çandinê li deşta Mosul vedgerîte çend egerekên serekî. Hatina çekdarên Daeş bû serbajarê Mosulê û kontrolkirina beşekê evê deştê. Dîsan kêmiya pîtedan bi cotyarên deşta Mosul ji bal hikûmeta navendî û ya herêmê ve. Her wesa hatina derametê çandinê biyanî bû nav bazarên herêma Kurdistanê. Kawa Umer dengê Amerîka deşta Mosul.